Mami mo bibiara kwa babusuafo fa momra GH report Ghana so na enne mrantie na ibutimu se omo no mayomani atu free omani mbu omo dwe omo mfere hwe omo ko robbery no omo ko no manya bia anko se abosumfie na omo ko ye konfo ba ye fe na afia konadu aso ye na omo ko boss akoro no na me ye so omo ko ye no na abosum no omo ko meeting enti na omo ni around enti kuro no bo no omo timi bo ye pam na mrantie ya me ko omo ho asemi omo gang leader a friend of Patrick Edu dodo na friend K2 sanso na Francis Oben dodo na friend Amani sanso na Patrick Owusu ono so no dodo na friend Ike ono de adwuma bi a wonye bi an otifie kwa Adidas na woye sanso na Karim Nuruddin dodo na friend Kusheshe ono so adwuma bi a de ono so onye bi da emrantie nnan na omye nipa num na omo koye na ba ko bi o ka ho de yesi ya friend Ayigbe Edem ene ye de ya yenimu no na da bi we nko we de ye rubber ono so ka ho bi asese no watu pian ade afa je na chifu turo no echen kai na mantoa ene ades na ekwan so da mrantie yakobo okro no eno ewo dadeas ewo konfo ba ye fe na afia kuna dunum na so ye na omo ko okro no bo no na me se mrantie she dat na ase adwene ho abo se plan no omo fa ye no omo she dat fa plan ne kamat na ase adwene ho ese man fiti pira ko pe no omo so le ye na omo ko boss akro no na omo bo opo no wie ye no omo sma Patrick Owusu se onko na efie kunadu honum na onhye dan go kan che se oh nana na me nana be ma ai me nana ba nka ne sa ama ni gold bi enti opesenka nana ma no ahoban bo won se nipa de wunya sika ba onhu ya na ani di akire ni ade enti o se onya ahoban mo kakra na okodu honum na sa asem ya ano ko ka che konfu bay o ka che konfu bay na konfu bay oh okay konfu ba de nka Patrick be kan se wo se nko hu se Patrick ga bi o free bank e hot ezo konfo be we hu hwe oje tumu ebje pene e ma no ahoban bu e ka che se Patrick kwai na ochina o ba udi gold no a wona na de ma wo no e di aba Patrick ba ya ne nsa pan wo ba so nipa nan e ka ne ho e na obaye omo ko duru konfo ba ya so ne yeso amaame ye be bokro no enti no fa ozika bra ene maame di an pepre ne ahopopo ekotam ni sika edema emrantie ba akokora do mo fa ye fa ni fugu ni na de fugu a wode kom ni na omotam edeka ho tanso mu wie anso ha an pepre ne tese ehu a ebo maame ni ntino omo sa hade ehu ehye na ka chere se maame ye mobile money pg e fa ma yen na sika osu bia ne ntwe emfa nko ene 024456 maame bo boye na ode ma emrantie no mo twi ni sika na ewo so sika na ewo mobile money so 1200 na emrantie atwi sika no na omode ekoye na asemi omotwe omode koye no maame no ehu bo no nanso no otimi kobo apolisifu amane last 31st December na sa asemi esiye maame di asemi hye no ho a na anu ya na chese apolisifu empanifu a mo free Accra ba se omo bebo chese nyema bi kukoso wo adwo ache na onwe sa pesa pomu honom no ensem bi kukoso honom a enye omode nti omo yo ma adwen se ne ye kwa akoye tese yamu kobo petrol pa na tese akromfo mu honum nyina no eni sebi wifuo ye wo nyina ya chi omu nyina na logo omu nyina edo man kogu afiase nti omo ye sa operation na ana omu kohu kofi adu ni ye chi no ye chi kofi adu se me nkwa me ko prison hoda ye nyina na ye ko eni wodi police fo ye nim na wanwa ye ko obi afie tese Patrick Owusu 1 Nuruddin number 2 Francis number 3 na Ayigbe Adam die ya hwehwe na besi sa bre ya menimu ka se die yehu no se nemdi kan na chief futuro die enya asem keto yehu ba bia sese owo asem ni be piem ewo Ensuta Circuit Court 30th April 2026 ya enra da ya etwemu ya na court ahye emrantie enan yi se Kofi Adu Elias K2 ona ya ring leader kodam emfie aduonu enu 25 years Patrick Owusu eko 20 years Francis Obensu ko 20 years sanso na Nuruddin no so no ono so ekomu 20 years na ewie ye no anso hwa wo na omu cases no eye mienu se krono ne de emrantie omani emu omodwe omo de akromfo sebi akomfo na omaye omadwen se omebo omo krono na aponche wani nso ade na kwansefo hina bobo ano de ka hodo kodi agura he de oye mistake ya chew na ye dwudwa wo de wakoto ma yanka ne aton ware eho na mrantie de omaye omadwen se akomfo a
na omode omani ebesi omoso omowie am kọ konfo number 2 so ekọ kro no saa pepe se do musi kọ na nafie akudedo ekọ kro no saa na omukọ na afia se wan so ho ekọ no kro no na kro no gbanyim no wonim se court de wasem ba ho yenya sentence na se ye se be sentence u bi ma o sentence no ye ka bibi se obenya enhanced sentence se 1 year be ni 2 years se 3 years so be ni 6 years enti Kofi Adu Elias K2 the second case a man 50 years imprisonment sanso na Owusu Patrick second case a man 40 years imprisonment ekoka 20 no ho 60 years Patrick dey 75 years that is emrantie mienu we dey me say Kofi Adu dey onkom ran wo ho na ni kuro e interchange wo ho ba na obeyira ohu kwan obeba na ne nuanum nyina ma wo na nkanso no ba beto wo mo ba kwa ni kuro mo ohu ho ufie kura ha obeyira ya nso won san kire se hana na ufiri a obeyira ohu ufie kwan na wako enti no na enura nso ta circuit court ekwa asetena no sa emrantie enum ba ko no ka oni efredi show boy na me se court o meduru ho no na aye drama se agro no na omudie o epese wo yie ne hu firi asem nim ye kan epese wo yie ne hu firi enso so Kofi Adu de oni aka se ono nkwankwa prison ho no ne de obi yeso yie ne hu afiri mo se da bi my lord abrantie wo ka ho bi ye nyina ene ekoya ekọbọ okro no eturu emrantie baako enum hye emu miensa ekọ 20 years mienu na aka no baako ko 60 years baako so ekọ 75 years da bi unye police onye media ni fi o Bada ti wa so wani ayo ko ti na mu da bi unye police onye media ni fi o Bada ti wa so wani ayo ko ti na mu